Урматтуу эжелер, карындаштар, бардыгыңыздарды жараткан Аллах Тааланын айы болгон бүгүнкү ыйык күндө Курбан айт, Айдыл Курбан майрамында жакшы маанайлар менен жолугуп отурганга, чогулуп отурганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Жараткан Аллах Таала чексиз мактоолорду айтуу менен, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарды айтуу менен мен сиздерге бир аз ушул Курбан айт туурасында бир аз сөз кылмакчымын. Урматтуу бир тууган мусулман агалар, инилер, бардыгыбызга эле белгилүү ата-бабаларыбыз кылып келген, жалпы эле дүйнө жүзүндөгү мусулман калкы кылып келген Курбан айт, бул курбандык чалуу. Бұл құрбандық чалууну барымыздарга белгилүү. Канчалаган алым уламаларыбыз ар дайым айтып келет. Бұл Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссаламдан калган құрбандық. Аллах Тааланын өкүмү. Жараткан Аллах Таала өзүнүн сүйгөн, өзүнүн халили болгон, өзүнүн досу болгон пайгамбар Ибрахим алейхиссалам болгон чоң сыноо эле. Ибрахим алейхиссалам жараткан Аллах Таалага ушунчалык ихлас менен, ушунчалык Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарган кулу болгон үчүн Аллах Тааланын Ибрахим Халилулла, Аллахтын досу деген атка алган. Ошондой Ибрахим алейхиссаламга жашы бир топко барып калганда көргөн уулу, көргөн баласы Исмаил алейхиссаламды жараткан Аллах Тааладан өкүм келди. Ошол өкүм кандай өкүм эле? Эй Ибрахим, сен менин ыраазылыгым үчүн, мен үчүн гана ошол жакшы көргөн Исмаил балаңды курбандыкка чал деген өкүм келди. Ибрахим алейхиссалам буну түшүндү, чынбы, же Алладан келдиби деп такташ үчүн 1-2-3 күн күтүп намаздарды окуду. Истихара намаздарын окуду. Жараткан Аллах Тааланын өкүм экенин билгенден кийин Аллах Тааланын ыраазылыгын табыш максатта бул Аллахтын өкүмү боло турган болсо, буну мен курбандыкка чалганга даярмын деп Исмаил алейхиссаламды курбандыкка чалыш үчүн даярдан деди. Урматтуу бир тууган мусулмандар, караңыздар. Ибрахим алейхиссаламдын баласы Исмаил алейхиссалам да ушундай адептүү, ахлактуу, кулк мүнөздүү, атасын ушунчалык мухаббат кылган, атасына итаат кылган бала эле. Атасынын айтканын угуп, кийинип, курбандык чалган жакка жөнөдү. Ошондо шайтан алейхилана момун мусулмандардын душманы болгон, Аллахтын каргышына калган шайтан алейхилана, Иблис алейхилана эмне кылды? Исмаил алейхиссаламдын көзүнө көрүнүп, сени азыр атаң ушундай жакка алып барып, курбандыгын сени мууздап коёт, сен кайт аркага. Сен мындай жатканда атаңдын айткан сунушунан баш тарткын деген чакырыкка чакырды. Ошондо Ибрахим алейхиссаламга дагы шайтан алейхилана көрүнүп, ажыга барган ажыкелерибиз билет, умрага барган ажыкелерибиз билет. Ошол жакта шайтанга ташатуу деген жер бар. Мына ошол жерде шайтан алейхилана көрүнгөн жерден ошол белги болуп калган. Мына ажыга барганда, эгер бар элек болсоңуздар, ниет кылыңыздар, барганда көрөсүздөр. Ошондо Ибрахим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламга буйруду: "Эй Исмаил, уулум, таш менен ургун" деди. Ошондо Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссаламдан шайтан көрүнгөн жерге таш ыргыткан себептен бүгүн ажыга барганда ошол жерге таш ыргытыш амалы ошондон калган амал. Бүгүнкү күндө сизден биздин курбандык чалышыбыз дагы Исмаил алейхиссаламды курбандыкка чалыш деген бул Алланын сыноосу эле. Ибрахим алейхиссаламдын ихлас менен баласын курбандык чалганга даяр болгондугун Аллах Таала кабыл кылып, Аллах Таала ыраазы болгон себептен Исмаил алейхиссаламдын ордуна Аллах Таала бейиштен не кылды? Көк кочкорду буйруп, ордуна курбандык чалганга буйрук насип кылды. Ошондон бери карай ар бир момун мусулманга мүмкүнчүлүгү жеткен кадыр, курсагы тоок кийими бүтүн, азыр Кыргызстанда 199 миң сом акчасы бар адамга бир кой коюш важып болот дегендей, эми ошону эле биз бүгүнкү күнү ала турган болсок, 200 миң рубль бар адамга бирден курбандык коюш кадыр деген сөз келип чыгат. Ошо курбандык чалыштын максаты эмне? Аллах Тааланын ыраазылыгын табыш. Курбандык чалганда каны агып турганчалык, ошону көрүп турганда канча сооп бар экенин, ошол курбандык чалган малдын түгү канчалык болсо, ошончолук сооп берерин Аллах Таала уада кылган. Ошого мына бүгүнкү күндөгү кечээ курбан айт башталды.
Keçеден beri kurbanlıklar çalınıp jatar. Kim degen kurbançılık çalgan bolsa, kurbanlık bugün ertеңдегі çalgan bolsa Allah Taala kılgan kurbançılıklardı Allah kabulgan bolsun. Allah razı bolgan bolsun. Oşol kılgan amallardan Allah'ın razılığına kavuştu. Allah nasip etken bolsun. Mına bugün Adamjay rayonunun aksakaldары, жаштары, birgelikte, uyuşturucuları, jakşı niyet, jakşı kaalоо maksattары менен караңыздар. Awanında açılıp turganын караңыздар. Bir tuğanların başın biriktirip, жердештерин başın biriktirip, Allah'ın razılığına kavuş maksatта mına kurban aytты, bir mayramdık manayda ötközöylü dep, budan bir 4-5 gün bir cuma murun. Mına Allah razı olsun özü bakıt, biz Hamza dep koyabız. Uşul mayramdık manaydı. Bir suro жооп кылсак, мына ушул Кадамжай коомунан уюштурулган сuro жооп бергендерге Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын өмүр баяны туурасында китептер мындай жатканда сыйлыкка берилет, призге берилет. Айша энебиз, мисалы мына ким болгон Айша энебиз? Ушундай бир жакшы китептер, мусулмандын адеби, Имам Бухари рахматуллахи жазылган мусулмандын адеби деген китеп. Жана ошондой эле балам мыкты болсун десеңиз деген китептер, жакшы китептерди сиздер ушул коомчулуктун атынан уюштурулган китептер бар. Ушу суроо жоопторду кылабыз. Ушу суроолорго ким жооп берсе ушуларды алат. Ана мен өзүмдүн жекече Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Россия Федерациясында өкүлчүлүк жамааттын атынан бардыгыңыздарды жана үй бүлөмдүн атынан ушул курбан айт майрамыңыздар менен деп куттуктап кетмекчимин. Ушул майрамга кылган дуаңыздарды, кылган ибадатыңыздарды, окуган намазыңыздарды, чалган курбанчылыгыңыздарды Аллах кабыл кылсын демекчимин. Биз өкүлчүлүк жамааттын атынан өкүл өзүнүн атынан бизде жумасына аялдарга дагы келиндерге, эркектерге дагы сабак болуп жатат жумасына бир жолу. Эгерде сиздерди дагы ошо окууга чакырабыз. Азыр ошо суроо бергенде кимде ким суроого жооп бергендерге 2 сертификатыбыз бар, 1 ай бекер окуганга. 1 ай сабак алып окуганга 1 айлык сертификатыбыз дагы бар. Ушул өзүмдүн атыман. Аллах Таала разы болгон болсун, Аллах кабыл кылган болсун. Эгер айта турган болсок, маселе көп. Же көрөсүздарбы? Жаңгыр дагы карап келе жатат, онда кыскара кылайлык. Суроону кимден баштайлык? Assalomu alaykum hurmatli muhtarlar. Biz yo'lda Qur'on aytgan aramizlar menен Kadamjay qavmining jalpı jamoati hozir ko'p elga bayramda qanday ta'tillarda shu Amerikani uyushtirdik. To'g'ri bir qo'ygan o'yinni boshlasak, hozir ko'p quvonch tarqalaydi. Bizning leja qarindoshlar oldida ustoz erkekler için oynatıyorlar. Leja qarindoshlar qo'yadi. Surooga tayyorsizlar жооп бергенге? Dayoruz inşallah. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын кызынын аты ким? Ким? Машалла. Атыңыз ким? Келиңиз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын кызынын аты сиздер ойлоңуз жакты. Алманбет иңилиз жооп берди. Мына ушул Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын кызынын enesi Ayşe enevizin kitebin haja kılганга ruhsat ettiler. Uyda kim bolgon? Ekinchi suro. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын балдарынын аты kim bolgon? Kim? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын egiz uldары. Bir qancha javoblar bo'lib ketdi. Bu yoqdan kim javob berdi? Shu yoqdan. Kim javob berdi bu yoqdan? Keling. Qalpaqsan keling. Пайгамбарыбыз Ибрахим деген баласы да болгон, Асан Үсен деген баласы да болгон. Эми аксакалдар ака ошо аксакалга берели.
balдарına байланыштуу болгон үчүн балам мыкты болсун деген десеңиз деген китепти сизге белек сатылайт. Кутуп алган дедиңиз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам канча жашында пайгамбар болгон? 40 yaşında. Geliңiz. Allah razı olsun. Atınız kim? 40 yaşında peygamber Altta oturmayısınlar. 40 yaşında peygamber 23 yıl dünya hükümet kılgan 63 yaşında dünyaya aldık. Adilet Habibullah деген инебиз утуп алганына байланыштуу балага тарбия берүүдө адашуулар деген Адем Будеш деген чоң бир окумуштун китеби жазылган. Ушул китеп бизге белек. Kıyınırak soru berinizler mi? Kıyınırak berinizler de. Bul Allah Taala'nın Kur'an'ı olan Kur'an'dan keyinki durgan Sahih al-Bukhari oşol okumuştu, oşol alımdın atынан жазылған kitap Müslümanlığın adebi degen. İmam Bukhari rahmatullah aleyh hayata körülgön. Bukhara. Oşon üçün Bukhari degan söz Bukharilikte tanışkan bardığı biz egerde Müslüman memleketlerine barıp kalsak bizdi uşul kişinin atından tanışat, uşul kişinin atından bizdi hurmat kılışat. Allah razı olsun. Atınız kim? Kondoğanış maşallah. Kondoğanış murun cevap berip kalağanına baylanıştı. Uşul kitap sizge belek. Okumuz, sang basıp tekstede turarıversin ha? Yemi Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ömür bayanı turasında kitap. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a peygamberlik ayan gelgende uşunçalık canı kıynalıp, uşunçalık can gözüne görüngen uçurda canını kuyup pişkan adamdın atı kim? Hadiçe. Hadiçe neyse. Zülfü'den tav aldı birinci. Zülfü'den özünüz gelinizden. Allah Taala'nın hükmü merimi buna peygamberimizi süyelik. Uşul bizden dünya ahiretimizin baktılılığını gösterip bergen. Siz menen bizden jaşoobuzdu dagı, ahiretimizni dagı, baktılılığımızı da gösterip bergen. Allah Taala'nın süygen en akıllı peygamber Muhammed Aleyhisselam'dı süyelik. Uşul peygamber Muhammed Aleyhisselam mübarek sünnetine jaşaştı. Barımızga nasip kılsın. Jana Zülfünükam kutlu bolsun. Uşul kitapты okup uşul amal kılgan bolunuz. Kutuktayım. Allah razı olsun. Okuğana kızgaslar mı? Okuğa kızığı var mı yok mu? Men bir ders aytayın da Allah Taala'nın hükmü peygamberin hadisi var. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimatin. İlim talap kılıştıklı erkekte ayalga dagı farz kılgan. Utlubul ilmi minel mahdi ilal lahad. Talap kılış ilimde beşikten kavurga çeyin. Bugün sizden biz Allah bergen dinimiz yaşaoğuzda az bol жатқандықтан, din bilen yaşay albay жатқандықтан, aram adaldı ajrata albay жатқандықтан, erkektin hukuku ayaldın üstünde qanday ekendigi, ayaldın erinin astında hukuku qanday ekendigi bilmey жатқандықтан ajrashuv öte köp bolup жатат. Oşol stüdentlerge ilimge çakırış maksatda uşu bir iki sertifikatımız var. Kim cevap berse uşunu bir ay bekar okuğanga
utuş kalat, joldama alat. Kur'an'da kaça ayet var? Kur'an'da. 114 sure var. Kıngıldarıktan sure oldu. 21. ayette birinci ayetler cevap verdi. Ellerden kalsa geliniz. Hakim, maşallah. Hadi vaziyet tuttu. Çok telefon buldu. Ötüm ya. O da tarttı mı lan? Ötüm telefonunu kapatmış. Özüm telefonunu. Kontrol çok tarttı. Hop şimdi tarttı ama çok. Ya rahat tuttu. Bir ayga keyin o'qishga keyin ulanib ketasiz. Aqli? Qanday g'ayrat? Mana bir aylık o'quvni bekar o'qigandi Abdul Hakim, Abdurrahmanov Hakim iniz o'tib oldi. Alloh taolo olim qilsin. Urfaqlarin, o'g'ildarin, qizlarin olim, olimlar, qoshlardan qilsin Alloh. Ikinci sertifikat. Peygamberden keyin qancha xalif bo'lgan, kimler bo'lgan? Kimdir? Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhu. Bo'ldi, mana ukam. Jaloliddin. Kim bo'lgan? Hurmatli bir tuğan Müslüman ağalar eydiler. Erten dağı bizden ökülçülük kurbandık ötközüp. Maksatımız bugün uşul kurbandıklarda uşunday maksatda uşunday temada ötközgöndügüz. Bugün bizim baldarımız, kızlarımız, ağalarımız, inilerimiz, ecelerimiz, karındaşlarımız büyük ele artistlerin, ırların, ırçıların, aktörlerin atların biletken bırak uşul peygamberimizin atların, sahabaların atların, şu dinimizdeki alımların atların bilmegen ökündürür. Oşuğa biraz bir bağıt jasaylık, oşuğa biraz kadam jasaylık. Oşu uşulunday biraz bolsa dağı, az bolsa dağı şunday bir uyuşturup, sekin göbeytip, küçöytüş maksatda, jaşlarımızı ilimge, bilimge tartış maksatda, uşunday oyunlar uyuşturuldu. Pura kabul alasızlar. Abalbekov Jaloliddin, Allah razı olsun. Sizin de üyünüzden, üybilenizden, baldarınız, kızlarınız, ağalım, karılardan bolsun, özünüzdagi alım jigitlerden bolsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun köpür turganыңыздарга, bardığınızlarga jakşılık, amançılık, tınçlık, uşul kılgan jakşılık dualarınızı Allah kabul etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly tuğanlar, endi oyun oynashmalarga dönsek, oyunda suroo жооп болот. Bundan burada aytılgan yaş baldarlardan Kur'an okuyan konkursu. Baldarlardan aytılgan 10 yaşka çeyinki baldarlar için